Okay. Um, may poras labot Kapampangan at yuta na naman kang katamong Tegalugan video kasya mapulot tatlo na ini. Ating kong bisita ay Lynette. Manyagoya po yan. Sa pag-ubisan tayo, uling po ito, malulang po ito mirasan tamuran. Mumunan dili, tatawid, Lilipat niya po kanita. lilipat. Magmakaawa, Magmakalunos po. ing tutuki makasalang. Makasyang niya po kanita. Kaibat, payagan. Tilutan o kaya po peno signal. Tunog, Boses o kaya po swala. mumungol. Sasengsing. Sing. Kaibat, lagi. Ika na o kaya po ikabit. Migtimpi. Menigwan tayo po. May digwanta. Tutuki sa lakot. Turong niya po kanita. Turong, ito yung baro yung turong eh. Yung tutuki hipon. Paro niya po kanita. Paro. Paro, are. Makalula. Makasawang po. Kasawang. Tutuki mimingal. Susungaya po kanita. Susunga. Manipis. Maimpis niya po kanita. Maimpis. Okay, deta na mo. Diningat bang sabihan kong tutuki, kung masyadong balo nung makanano lang Kapampanganan, imo muna, paghigpitan, imbalo ko mo, strict one, balo nung atin yung mas makatulid na Kapampangan, mag-comment na kayo mo nung balo yung tutuki, pakalmahan, parimlan niya mo yung balo ko. Kasi ba, yun nung mag-comment na kayo mo nung ating kayong balong mas manayin na Kapampangan. Deta na mo at panay kong sasabihan, din kaya katamong apuang pong anak, Kapampanganan talay, tala pa nagalugan. At ng Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Bayang masyadong maging aloy kaya katamong amano. Takala salamat. Nakasalamat po. Ingat, aluy tamo nga.